this. Kiss. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Saya dan teman saya, Daria dan Ana. Halo semua. Nah, saya mau ajak mereka ke Ragunan Zoo. Kita mau lihat bisa diapain ke situ. Tapi sebelum nonton, jangan lupa subscribe. Dan loncengnya juga ya. Yuk, kita jalan dulu ya. Masuk di dalam Ragunan Zoo dan kita sudah siap adventure. Yuk kita lihat bisa diapain di sini. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. Di sini ada gajah atau elephant, bagus banget. Terus apalagi pinter banget hewan ini. Senang banget mau lihat-lihat dulu. One day soon I will fly. I know I am free. I'm feeling alive. Take me back. Di sini di belakang saya, di belakang kita ada rusa juga. Di Eropa itu kita punya juga, tapi ini kayaknya lebih kecil. Yuk kita lihat-lihat dulu ya. Ada burung elang. Burung gini suka makan tikus dan ular. Bagus banget burungnya ya. Kita bertiga takut tikus dan takut ular. Tuh lihat, cakep banget ya. Lucu banget, gendut. Wah, mau ambil pulang nggak? Ini burung, terus di situ ada bayi lagi makan dari mulut ibu. Lucu banget. Want to get right off the stress that builds within me. Nah, di sini lucu banget. Ada monyet. Lucu banget, rasanya kayak manusia. Smiling, lagi senyum. Okay, do it like this. Kiss. One day soon I will fly. I know I am free. Feeling alive. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Take me back to the jungle. Wah, kita lagi mau duduk, capek. Tapi bagus banget tempatnya, ada banyak hewan, ada banyak pohon-pohon, adem, nggak terlalu panas. Sangat keren dan saya rekomendasi buat semua ya punya anak kecil atau orang dewasa, semua bisa ke sini. Bagus banget. Suka ya? Yes. Bagus banget. Bagus banget. Tuh
di sini di Ragunan ada banyak tempat makanan, bisa lihat di belakang juga. Tapi kita sudah lihat air kelapa juga. Saya sangat suka air kelapa. Yuk kita beli dulu ya, mau minum. Kita sudah pesan kelapa dan lagi tunggu pesannya. Kayaknya enak sekali, lihat di dalam. Udah. Minum dulu, haus habis jalan-jalan. Manis banget. Ya, itu sweet. Ya. Enak sekali. Nah, sudah selesai minum, sudah bayar juga. Terus mau adventure lagi. Yuk, let's go girls! Di sini di belakang saya ada tempat burung. Besar banget, kayaknya mau lihat burungnya. Yuk, kita masuk dulu ya. Matanya kayak putih, biru muda banget, dan dikitannya serem. Terus ini tulisannya bahaya. Bahaya loh. Badannya besar juga, dari 110 ke 120 cm, dan berat juga dari 4 bisa ke 6 kilo. Tapi cuma makan ikan, kodok, dan kadal. Nggak makan manusia. Dua cewek di situ. Wow, bagus banget. Lagi main. So good. Dua main atau berantem ya? Oh, ini takut mau berantem. Belakang kita ada onta punuk satu atau Arabian Camel. Lucu banget ya. Yuk kita cari monkey-nya. Udah ditinggalin minuman, makanan. Nanti kita nggak punya, tapi Ana mau titip tasnya biar lebih gampang. Lucu banget, dia cuma diam aja. Wah, kita lagi duduk, udah capek banget. Ragunan ini luar biasa besarnya, kayaknya nggak bisa lihat semua hewan. Tapi nggak apa-apa, hari ini seru banget dan bagus ya. Jadi sambil istirahat, saya mau coba ajarin teman saya, Daria dan Ana, dikit-dikit bahasa Indonesia. Bisa nggak ya mereka? Yuk kita coba ya. Yuk kita mulai. So Daria, Ana, what do you want to know? Who goes How first? will be in Indonesian? I wanna eat. I'm hungry. I wanna eat is saya mau makan. Saya mau makan. Saya mau makan. Okay, and I'm hungry. Saya lapar. Saya lapar. Bagus kan? Oh gitu. Oh. Terus Daria mau
What do you want to know? I would like to know, I miss someone, but I don't know how to say in Bahasa. You miss someone? Yeah, I miss you. I miss you. Saya rindu kamu, I think. Is it? Is it? Yes. Saya rindu Rindu kamu. kamu. Yes. Bagus lah. Apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. I love Indonesia. I love Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Nah, bagus. Apa lagi? Oh. It's really hard now. It's really hard now. Well. Okay, how will be, what is your name in Bahasa? What is your name? Is nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Yes, good, amazing. Terus apa lagi? What are you doing? Kamu lagi apain? Kamu lagi apain? Nah, kan? Bagus. Terus girls, what do you want to know? What else do you want to know? Okay, I wanna know how will be. Where are you? Where are you? Lagi di mana? Lagi di mana? Gitu. Daria coba, di try. Oh, lagi di mana? Tuh, bagus. Apa lagi? Apa? If we go to market and I would like to know how to wear, so how to find pineapple. Nanasnya di mana? Nanasnya di mana? Good. Nanas di mana? Nanasnya di mana? Manasnya ada nanasnya di mana? Ah, bagus. Apa lagi? Daria suka banget kalau seneng banget sama itu nanas. Dia selalu makan nanas. Ana, what do you want to know? How will be house? Rumah. Rumah. And I wanna go home. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya mau. Saya mau pulang. What do you want to know? Pulang. Saya mau pulang. Pulang. Saya mau pulang. Nah, bagus. Oke, apa lagi? Cool. Keren. Oh, sorry. Or you can say mantul, mantap. Mantul. Mantap betul. Apa lagi? How will be? You're beautiful. Nah, kamu cantik. No, kamu cantik. Kamu cantik Nah, juga. kamu cantik juga. Kamu cantik, Nah, kamu ya. cantik juga. Beautiful. Beautiful. But if I like some guy and Okay. I want to say he's handsome, He's handsome. Dia ganteng. Kalau cowok ganteng. dia ganteng. Dia ganteng. Hey, Siapa? dia ganteng. Okay, so Daria and Dana, you learn a little bit bahasa today, ya? Thank you. Thank you so much. Terima kasih banyak. Of course, later we repeat again, ya. So, aku tadi bilang mereka udah belajar dikit-dikit bahasa Indonesia dan nanti kita ketemu lagi, pasti belajar lagi ya. Tuh di situ. Ya, mana dia? Digo dong. Ya, lagi lari. Ada biawak tadi. Di mana? Ya, di mana? Di dia. How to call the biawak? Hari ini sudah dulu ya. Kita capek banget hari ini di Ragunan, udah mau balik pulang. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, Like. dan Dan komen. terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Dadah.